Damn. Damn. Sekali lagi. Nggak sekali lagi. Sekali lagi. Kita pesan di sini, he. Tidak apa-apa, Pak, biar. Nah, ritualnya ya, Nan. iya. Dia ritualnya, Pak. Iya. Apa majapi jolo. Mari barisan, jalan. Siap, terima kasih. Ada tadi di sini. Antara siswanya untuk plastik. nanti Pari mau jual nih. Apa lagi? Ya, langsung ambil posisi. Siap, laksanakan. Bentar, Pak. Thank you, thank you, thank you.
ulit yung meta ko to, nasampo ko to. Palagi. Kaya ko din, tama ko din ano. Okay. Barap kiri, barap kanan. Gerak. Langkah, tegap, maju. Jalan. Yep. Where we grew up, so many couples that lived together in peace, with million times treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia
untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Berjajah pulau-pulau, kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu. Video na nangi apo naman. Sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, Patung kami. Ada pada Nadine Tagala aja. berapa apa ya sih? Di atas. The new generation. Ladies and gentlemen, youth, youngsters, adolescents, nowadays are commonly called as the millennials belonging to this generation. See how the individuals born in this technologized world may then necessarily descend from those who are born in the past generation. They want to be as they are driven by the winds of change. Ladies and Gunawan T. Joko dalam goresan tangannya, aku pemuda Indonesia. Di sini aku berdiri, aku pemuda masa kini, aku pemuda pemimpin, bukan hanya Foto Pak, foto Pak. Kak, sini Pak. Tapi gitu teh. Jangan lupa di follow Pak. Sini Pak. Subscriber.
Lagi satu. Pramuka lagi. Pramuka Indonesia. Tapu Pramuka. 2 kali Tapu Pramuka. Pramuka Indonesia. Oke, mantap, tepuk tangan. Dia orang ganteng. Iya. Ya, Bu. Hati-hati. Dadah Sahra. Kita mantep. Heh,